Gusti asma warisan ngetruk galon benang wae kumaha geus jajandrang hei Siliwangi panangkuh bubuhana tukang gedang bawaanan aja jadi nyetel jangan pahlawan juru bakti perjuangan lambang kejayaan Siliwangi pupuhana Kiwari geus kumang putra tipang jajaran anyar wawangin mah tambah megang sajagan rakyat Sumedang aku kutir sabar tindakan dumna teu ingatkan Ujang Adir Siliwangi ginanjar kasatria nu kawentang di sana Ujang Adir tinggi hiringan satu bahang kacabangan Ujang Adir jerengan zaman ngadi ngada galupakuan hei Leka masih ujang ngadi ya pajajaran tepat payung kadilan ayana di kundangan mupusti asma warisan nyukup galur tatandang Siliwangi panangguhan Kiwari geus kumang putra tipang jajaran anyar wawangina sama mekang Mama Eva sajagat rakyat Sumedang beres Ujang Adir
Apa yang gugur sebangar Bos Adin ngapain Bos Adin? Dinakan lupas Adin angkat lagi bas anu bagong Aujang Adin kumis Siliwangi Allah hadir. Ginan jaro Bos jahen ngapain Bos Adin? Adin ibu Adin penasihat kipas anu bagong Bos Adir. Bos Adin. Jungkut darajat seni Bos Adin. Bos Adin penasehat kipas anu bagong Padantun Ajo. Padanton ajo Padantun ku Ajo. jalan ati nu Air nurani pan bengkel. ku jalan padanton ajo ati nu nurani Airapan Kita bengkel langgeng. persatuan ulah lalu Bos Adin. ku jalan ati Penasehat. nu ngomong Iya. Hai hei. diserangan Bapak Husin THD anu THD bangga THD kapayun. Bapak Darwis Kopi kapayunan Bos Yayana Bos Oji Gareng-garengan tiga rawang tiga waru. Ngadi masih ngecari ngeci Hei hei. Bapak Danton Ajo masih ngecari ngeci Bos Darwis, Bos Motif. Bos Darwis Bos Darwis. Bos Motif. Darwis profil anu bagus Bos Darwis. Besarangan Bos Yaya anu mana kapayun Hei, Bos Darwis. Bos Darwis Bos Bos Motif. Yayan Bos Oji Aya, Padanton Ajo. mana saya Padanton Ajo. aturan koyong Hadir. dibayar lagu Iya. Padanton Ajo. anu Kita bagus Aujang Adir. Padanton Ajo di Bos Adina penasehat kipangan anu sayang Pak Darwis. Bos Adi kamu beli kesenian lain ukur Bos Adina penasehat kibas sedih Bos Darwis, Bos Mama Profil. Adina anu bagus anu sayang Barengan Bos Darwis, Bos Ujang Profil. Adin deui Padanton Ajo Padanton Aina Ajo Rosa, Ayah Adin, Bapak Dewa, penasehat kipas. Padanton Ajo anu bagus mana sayang Aku yang Bapak Wisik ya anu Barengan Bos bagus Darwis Profil. Bapak Asim anu bagus Ya bayar lagu Aina Rosa. Bapak Darwis abang aku nakan badang Bos Roni Profil. Bapak Darwis profil begi Di serangan Bos Bos Roni. Oji anu Bos bagus Roni, Bos Oji, Bos Profil. Bos Oji profil Bos Roni. anu sayang Bos Yayana profil Iya udah dibayar lagunya Bos Bayo. Bos Oji Bos Yayan Bos Bayo. mana Karawang. sayang Bos Bos Bayo. Oji Bos Yayan Warung. bayar lagunya Bos Bos Adin. Oji Bos Bapak Yayan Dewan. Penasehat kita. anu sayang Abah kasih. Bos Oji Bos Ayah Adin. Yayan hanya Bapak Dewan. dibayar Penasehat lagunya kita. Danton Ajo. Sari. anu sok kagagas Danton Ajo. pengali samoja bohoda Aujang Adin. aduh Aujang Adin. mantak waangan Bos Eman, Bos Eman. Tegal Warung. lapite Aai. baba baluan Bos Eman. Tegal Warung. Karawang. Bos Eman Ayah Karawang Bos Eman. kembang samoja bohoda Bos Eman Karawang Tegal di Warung. tengah Langdoi. di notison Bos Roni Profil, Bos Darwis. Hariana mata kau dan tubuh hati kang ludu Allah, Allah. mata kerarisi lalu ngomong si
bos eman deui buru-buru samoja bebas nyaksian Lintas ngagupayan moditu pada ton ajo kita lagi segala bos eman Logi deui Karawang dipikatinu hey kapaksa padang Bos ton Eman aja Bos Eman rek dipikatinu la mun ratun Karawang orang abang Karawang pangiyuhan tunggu aja tempat urang Bos Idir bagi nabi hey lenggawang Bos Idir tapi sering jalanan penonton aja mangkat bareng karo babaturan rame-rame guguhan Bos Eman sapa banget sing diseng-sing hey sing dipuju Bos Adin Gibas teman keluarga gunung jati la pada nadran ning makam wali balik ke mampir ning curug gunung jati tempat wong suka gede ciri lanang wadon tua enom jaluk rizki kang sejati kang